Napad za ekipu Zrinskog, Ivan Ivanković oslobodio se i izborio poziciju za udarac. I u drugoj minuti utakmice Ivan Ivanković donosi prednost ekipi Zrinskog. Knezović uspio proći pored Todorovića i 2:0. 2:0. Treća minuta utakmice. Knezović i 3:0. 3:0 tu. Ove godine bogat nagradni fond. Najbogatiji nagradni fond do sada. Dok sam ja to govorio, Srđan Glišić u 35. minuti pogodio je mrežu momčadi Zrinskog. Nakon nekih 2-3 minute dobra akcija za Zrinski. Šunjić i pogodak četvrti za Zrinski. 37. minuta, strelac Marin Šunjić.